dobrodošli vsi tekači, tekačice, dobrodošli na prvem slovenskem teku skozi kraško podzemlje. Torej, čez par minut bomo imeli briefing. Briefing bo povedal glavni organizator, torej eden od 3-4 pobudnikov, ki so se zmislili za ta tek, Venčeslav Japelj. V jami je zelo spolzko. Ta stvar, s katero se ukvarjamo, je tek. Ampak tekli bomo zunaj, v jami bomo hodili. Pazite, ker prva stvar je, mi se lahko zabavamo, se gremo avanture in tako naprej, ampak če končaš v bolnici, to ni najbolj prijetno. Tla so vlažna in spolzka in se pravi, bodite pozorni na to, kam dajete nogo. Dobro svoje leta, ne? Ja, ste kaj videli v jami? Je bilo kaj videti? Ja, sem imel dve oči, dve svetilk, vse podvojno, dve noge, dve roke, ko sem se rodil, vse podvojno, ne? Dopliral sem. Bene, bella, Bella? bellissima, è molto divertente, a me piacciono le grotte per cui ero nel mio, proprio bella. Super, super, hudičev, zdaj vem, zakaj je hudičev tek, dihaš. In zato se kadi, ne zaradi mesa. To je super, bene, original. Samo malo trudno, ne. Zmartra. Kako? Spolzko. Spolzko, ja, ma smo se pazili, ne, smo vedeli, da je ono, ne, in smo pazili. Dajmo, deklice, dajmo, pridne, tudi jaz ne. Molto bene, molto bene, è affascinante la grotta, anche se di corsa, con la moda un po' più piano. Poi in salita è stata duretta, il percorso qua fuori è meraviglioso. Grazie e anche molto bene per l'organizzazione.
Molto molto bene, apprezzo queste iniziative perché così mi fanno conoscere dei posti nuovi e la grotta veramente è molto particolare. È una bella organizzazione, bravi. Super, odlično, nevičeno. Ena, dobro je, dobro bilo. Dobro, Zorka me ni prehitela, kaj, nisem se vedel. Super, z jame noter in z jame ven je bilo v redu, ravnina je problematična, ker ne treniram. Ajde, super je bilo. No, zdaj smo prišteli na progo, se je odpravilo na tanko 75 tekmovalcev. Dajmo en aplavz, dajte si sami sebi zaploskati. Ja. Super. Za nazaj smo se malo sehreli, pol damo in asfaltu za se steči in cilj je bil ta prava razdalja. Je bilo lepo v jami? Ja, pa fajna osvetlitev je bila, vijoličina. Nisi padel? Ne. Bravo. Sem se pa lovil. In kaj pa mama pravi? Ja, naporno, malo mrzlo v jami, sicer pa fenomenalen tek, drugačen od vseh ostalih. Hvala. Resno študirali ste. Zelo absolutno. Vizibilitat celo. Ja, lep tek. Na začetku sicer sem malo slabo videl, ker sem imel lučko malo bolj šoh, ampak drugače se pa je dalo celo tudi malo teč po jami. In pol, če ti je ostalo še dosti moči, si raztegnil noge na tistih 2,5 kilometrih, tako da vse skupaj je bilo en krasen, lep izlet in upam, da so tudi drugi tako uživali.